Laphana asenikukhohliwe sekwenzakalile. Kunomsebenzi obuyiseliwe online. Namanje angizwa abanikazi bomsebenzi bekhuluma. Kunalokho uthola amaphosta kanje. Le post I know ukuthi ayibhalwanga lo muntu obhale phezulu. Leli gama leli liqala ngo-M phezulu. Akusibo umnazi wepost. Umnazi wepost uyazi ukuthi ubani. Ngeke thathwe nje i-account yalo mjida lo, nali igama lakhe phezulu obevela nje iqala ngo-M isibongo u-G. Akusiyobhala lento, siya-understand ukuthi kwenzakala kanjani. Nazi ingoma zibuyiseliwe. Abantu abanye bayahamba bayodlala iy'ngoma lapha, abayi baphume umkhankaso ku-Facebook nako-TikTok. Angazi ukuthi umkhankaso owani ngoba still uselishaya lelo record lokhuzana kuma-iTunes. Angisakhulumi ngakwezinye iy'ndawo. Ngikhulumile ngazo kakhulu, abantu babonile ku-YouTube, u-Spotify sakawutholi ukuthi uhamba kanjani. And futhi abantu abaye ukuqamba amanga laphana ko-Facebook lokhu bethi day number 1 kune-EP eyashaya u-1, 2 and 3. Lokho kwenzeka at least after 4 or 5 days kuyale leyo nto leyo ayenzakalanga nje ngo-day 1. Lawa nje amampunge nje zingamanga lezo ndaba lezo. Umuntu elokhu elida umzukulu walida isikhathi eside umzukulu until baze ba-take over. Nakhona umzukulu wakhishwa qala ile ngoma leyana eyisihlanganise imiliyoni. Lezi zinye lokhu yitabalaza ingawatholi ama-million. Zilokhu zidlalo lapha ku-Spotify nakhona zayitabalaza zibhephe ibheke khona. Ubuyileke umsebenzi, ifocus kumele ngabe ila nani enithanda umsebenzi wenkosi esanda kukhipha ekhipha izolo. Akungabe bikho into enididisayo, khulekani yonke into isahamba kahle. Akugijinyiswa trend la, akuphushwa ngoma, kudlala umsebenzi, kudlala i-album kuphela. Lezo kugijimisa ama-trend leyo nto leyo seyaphela, ayisenzeki. I-trend, ama-hit, yini izinto lezo ezi-out. Nina dlalani ingoma, nidlala i-album, if iyakhuphuka ingoma iyakhuphuka, akuna pressure under yona. Into zama-pressure senadlula kuzo. Ngikukhulumile lapho ku-live ngakuveza ukuthi anisa-prove point to anyone. We've already done a lot and we've done enough over the past couple of years. We've done it over and over again. Nikhombisile ukuthi uma iqhawe elikhiphile izolo nge-21 malithi lenza umsebenzi nenza sure ukuthi niyalisebenzela. So bafowethu nawo umsebenzi, abantu abo-stream nawo umsebenzi, nazi ingoma. Usuku lwesibili lolu ingoma ziphumile, usuku lwesibili lolu ingoma iphumile. Ayikho neyodwa ehlanganisa u-100K. Iyona nto abantu abaworried ngayo. Nani ngapho iqhawe lini elikhiphile khona. Ningalokhu nikhuluma izinto eziningi. Dlalani ingoma. Nizobona ukuthi kumuvuka kanjani. Enikutholayo nakuthola, engingakuthola nikuthole. Lowo muntu loyo, leyo nkosi leyo yomaskandi ekhipha ingoma ezu-21. Ku-competition yabahlula bonke abantu ayisekho. So le post le nikwazi ukuthi ibuya kumnazi walezi ingoma lezi. Right, lokho engikushoyo. Lo akaculi uyigida ngoma, usithatha isikhathi sokubhala izinto lezi. So abakhipha usuku lokuthi kubalandeli babo nawo umsebenzi naye ipromo sizokhipha. Bengakhipha ama-promo bomnyama, bengakhipha ingoma ngobusuku, bengakhipha i-album ngobusuku. Cacisa ukhiphe nama-track list ube straight kubalandeli babo. Ungalokhu ugudla iguma. Uyabona nje le album le number 1 ibekade ilindelwe vele because bayidlalile abantu. So abantu abakhululeke hlale ngibatshela abantu ayisekho into kumele niyiprove to anyone ngokulandela lenkunzi le iqhawe eliku-number 1. I'm sure nalibona lapho nangi lokhu number 1 laphana. Iqala ngo-Inhlanhla igama le-album. Right, angibiza igama lomuntu uzozwa-ke njalo-ke abantu sebethinteka. So awuqhubeke umsebenzi awusho abantu abayodlala lokhu abadlale lokhu. Lento ephumile izolo nale ephumile namhlanje iyiphi ebandayo uma uqhathanisa iy'nombolo. Hamba ufike ubuke i-album ephuma izolo ngo-2 ebusuku emini ucheck nalezi number nazi o-33,000 o-32 o-34 ikuphi okubandayo.
isiphi istambu kuba kumgqibelo nje namhla kuyisabatha yini ke bantwana. So i-stress siyababulala i-stress. Banibona ukuthi lapha online anikhulumi kahle, usezoyithathela ifoni uyaphosta ukuthi why lapha nathi zenzani izanga amaJapan angasadeleli ngendlela uyiyona yona ayenivimbe le album ephuma izolo. Yilokho nje engingakusho. Kuyosinda nongathwela impela ufika ngophahla lemfene or uphahla lenkawu kuzoba nzima. Ngo-2 uzobe kuhlangana 24 hours le album le number 1 lapha ehleli number 1 kuzohlala 24 hours kucace ukuthi the whole album yenze kanjani, izingoma sezizonke zigcine zime kanjani. Maybe sizobuya ke nevideo lapho sizokhuluma kabanzi nani niyazi la ekhaya kule channel ngihleli nje ngihluba udlobo ekhasini angilala endleleni indaba ngiyibeka nje uyinjalo. Stress soda bafethu stress akayibhalanga lo ipost lo igidangoma lo ibhalwe umphathi wakhe lo yeah. Angazi noma ukhona lesi sithombe lo ibhalile le post cause lo angeke ayibhale post akaculi lo right ngisalahle udibana okuzayo kodwa nangu number 1 lapha stress sisodwa 21 songs ukuthi wenza kanjani lo mfowethu lo leliqhawe lo number 1 angazi lenza kanjani kodwa uyawufaka upelepele esilondeni futhi usazowufaka futhi abantu basazofutheka ukudila bazoshisela nje kube bebe ne high asazi ke nisalahle.